Talofa lava. Se whakaikai aku kako live lea pe a mai a. Talofa lava. Ya le kau whakaikai aku kako live lea pe a mai sori. Walo kinga inga, ol mele inga lo kinga inga e live e fiu e upload sore le YouTube. Ya koe whakaikai aku. Ya lea whaka, nei runga la wala, whaspisi la wala, taimin nei, o whasolo atu la afa le tolu. O le afa le tolu i la uli Malaysia. Lenga usau i Osau i koropulo ofo makokongi ngai e sui i farsu i sui. Ia lau maule vango e whea ko skako live kako ka whao koe fo i smako kamai city. Skako smako kamai city ngai Malaka i Malaysia. Ai ma dia di ngai news. Ngai news whaala mata o maua mai fo i si tatou atunu. Ei, malie ya malo lava lon sa ile na yaso, malo lon sa ile na yaso. Iona tiute mon fe au de na yaso, malo lava lon sa imata watai. Ya fata lo fatu nai wo mapa anga. Olong faya na mo mai le nei live, ya live fata ta ya tu. Inei se mato pitonu. Ma dia ngai news mau man nei aso Samoa. Ya o te tartonu sa mau se tau whamani nonga iai i le turai mai o le whamas nonga le nei aso E ma dia ya sao le lava lon sa i ya ma tato tu pe lu mole tua e fa ali la vale tua le mio tonu usal me kong wa le ma kwa se ya se ile wa ola ya tato fa tatali lo la yeta ya se ya ilo male mau le bona tato fa tatali ai Levon tato fatatali il molimau al tua fine ya Marie ya leala wa maili poti latest reporti o te tartonu maua umai to malu mat pa io so tato atunu. Ia tu langa le wa yaile ia le tawurumanga fo your famas nonga le neyaso. Ya Ele whamtalanga mua Marie le na ia tau tino ai lava e sao moni mawha maoni mea ia sa ta ua e Samuelu i lana ripoti whamatala uma le lanu o lana pasita ia whamatala ma whasino le mea sa lai Yai biasa Aisa sa yais fafandu pamasino na sa fasino ayeta mata Marie ya mea sala tu ela pasita melantamo Samuel ya famanino mautino famaunia sala va ayata vale sala va aya foi si atali ia tu au isavali mai ilena po Ya nama tua taila ia pole ase la ngona i la tona ia tono le famasino le naso wa o le moni lava o le moli mau lea ua lemba na tato fatatali ya mantua foi o Marie lea sa mo lia leo i tua inga ia sa fai ai tua inga le uso por tama ia por le tali ia Samuel. Ele
Lave lea walau vivilu ai i le ngata i Samoa atoa, a o le alolangi atoa. Lea sa molia i Marie, ma molia fatasi ma le usai a Samuelu. Ia ma le masiona anti a Sivai. Ia e peta iane. Ia ua iai foi nai faungs, a kamo calm scene. Kamo calm scene malanga vaenga. Lea na whapea na sui ai le moli mau o le tamaitai o Marie. Lea sa o le upu mondia o se pōlenga numero tasi lea sa iai tātou tangata i le whalavlavi nei. Ina ua whamaonia mai ua sui le moli mau o le tamaitai o Marie. Peitai! O le aso la na nei, today in Samoa. Sa tula'i e iloa le tamaitai o Marie. Ilunga o le whamasinonga i totonu o le pusa. Ia fo le pusa le o te re loko le pusa le au kire i o au e kongas whamasinonga. Lea la na whamanino mai loa na nei. Ua tā UTINO e tamaitai o Marie le whamaons. Kere i lopo ang langonga a leo mai latou na whauina le nei. Whaia nei whauwhaunga ua whaina i fua le tamaianga o sinei tamaitai. Talo whai silai tite o sinei toa fine. Po sia fine. Ia aua avea lava whainga whati a Apollo ma MEA. Ua lamati ai ma whaina ai. Tamaianga o sinei a fine ai. Lai titi lava lona siona la ina tausanga o te ofa uia i nei malo le malo i le latou lea lolofa i latou sila atu o tana ngona i latou e ina latou whanau teine ai peitai ua avea lava le malosi o le ti Apollo ma le malosi o le tupe ma whainga wha Apollo kiki ele lea ma palpala ma mea ua latou so na whaia i lava nei mea tu whanua whape nei isia alo tamaitai o sia tātou atunu. Mana tua foi o le tele o whawhita au le tupu mai sia tātou atunu. Ala i sawanga o tinama tamaitai. Ia o lewa ai atu e solo moa i nisi o malu o le a o le tua ia uma le matanga luenga a leo. Ai o nai mentimentia lela vea ele calm scene malana keng o nai tangata ia o lo whaia nei tu ainga whainga lea lofa i alo ma whanau o nai sia tātou atunu ia lea o latou whawhawina nei mea whape nei ele lea mpala wafa ina ai tamalianga si nei a whawhine ia lea la ua tautino e Marie luma whamasinonga e MONI ma whamaoni mea malava sa moli mau iai ia tamaitai o Samuelu ia ngā kongua ka wha pinko ngale pivalu pinko lo malmea malo atu whatalo whatu e whaingatao ona o i loto suafa ona o username leo mai e to suafa o lo te lunga wala ki o mawa o sisia long way down my lord saifua the greatest my lord saifua yeah al mema lea ko oto mas latest news my Samoa ale mema liai tarsanga ole me pito silina ma ole me ale masani ana faila tala masang yang faila kala ole mole ole kingang sila fia eni malu ele o ami ton bo matua i leto e fefe ne tangata e matua i fai lava a mio pio ona ole tau puni ina o nisi o tangata tau whale tonu connection ilanga ole
awala fa malulu ko foi mai kongule le malolonga 5 minuto ole ka ngol mea nga o mea maua so kusanga o mea maua o mea iloa kuai faufaunga a leo ia afia kongol mea kadia mari ai fa kwali anga pesa fai atu se leo lo ia te ia o masar salo lo ia ina ua fafainga ta Marie o na tali mai fasili tali mai fasili malo Chris fuioa fale apa malo lava malo soifua ole mai tau fa masina ina o mai a maile a foi le malo longa 5 minutos sui le talia Marie ma ua vaaya le folinga popole ma le mautono o si mafine le nafsi le KC Marie sa fatonuina o ese leo sa fatonuina o ese Boris man tali Marie ioe se tatova ai la iai se tatova ai iai ele matua ile fefe o nei Boris man so le te ofo so o ila to ua ave iai le penga o malu le malo ai tato tangata Samoa we o lo o tausia mafa malosia le tula fono ai tato va ai wana o mea pi os wana o mea pi os ya tato mea yo tupu mai fainga Boris malo lava Boris Samoa o le upu moni o le ivas fulu pasene o malo iso tato atuno o loo whaatino ino la tau tiute male wha maoni o le upu moni na vale na wha maoni to tele lava malo o lo wha maoni la to vala au ina petai o nai vaenga ia ai maisia vaenga leilunga ia o ila konga le makua mata utia le lato le fefefs nei vaeng stalo fai ofo te ofo fo e vaia tui mata o stofine a Marie o toi fai tu ane tu langa vapea ia o ina tato mautino ai ua kiuti lala ko i lato mea o fai ua kiuti lato i lato mea o fai ua lato mautinoa le pi o le lea mia tonu o lato ngaluenga o lo fatino ina ia tau mawhai e lava e pui se tangata au ke rei lopo e kakare pui ngi kaka sore ia au kar kongu ngau kou boko i kea kakare pui ala wadi ia ai au tato te popoles ole atu fo i le po i lunga ole tuma o le KC le tatau po leanga fai mai balus fulu mol mau o maua fo i le ingoa o le afae i le tatau po o le tamo balus fulu po kamo 80s 80 mol maus ia e ui lava ina le alo fanga solo pe taul manga o le famasinonga ai tato faftai le tua ona o tatonu lava o lona fa maoni o ata tau le lea ua amata ono tato va ai atu iai o le mea moni lava e le ima se o kako kamo fai fa le angas kangaka po kako ika se skangaka ai o le mea ta uale le kangwhakaua kako o le suenga po sueina o le ami o tonu malo Joey malo lava vaftai mafta mai junior country
malo lava whaftai e whamaruru atu pia whape le mau atu lo swafa le anga o lo te ilunga o le awala anga i atu le aonga mo tapenanga o mato tole ninga o ka se vevela o le la sole makua ile a apa le e malurua ka vale sole ia se va ai e o le e o ka vale ai af e silia ya ku la lo famala marka vale o makua vevela lava ai ia na o nai mea maria na o ea foi e whato file mua e foi tato malo longa i le nei aso a maani e tele i tato tapena pena o tae aola le wha moe e tatu la i aile tamaita i Marie ma wha awau aila na mon mau le ala sa ta ofia i loa wha masino le oie le lo ia porque si ale tu ala vaenga ale fionga lau le malito ya ma tarsanga ilo fa uma ile le famasngonga ngi yaso ina ua vaia folinga popole folinga fefe o telangona o puipuinga fo yo fionga famasino mana fionga le iloya ile sanga le mu o le tamaita ia Marie ne wa ia lato feutana inga o le whaamuta whamasnunga ne yaso to e whaawawa tae au ai o lea o le a le to iai Marie lalo le wawa ainga leo pei o le mea sa iai ngā ko ngoa Chris pengi sue ngā kalal melenga whai malo nam neta malo lava nam neta malo fau malo lava soifua e sue ngā kala a leo ia ngā whai ai mangi la kou ngā ruenga ngā whai au makua i whaama o ngia mai i le ai o ngi la kou su enga mau maku ngā whai sole o le upu mongi au kina i ropo whenga leo mai ngi ka kasori o le mea whai lea la inga whaapea mtanga ruenga o leo ona o nei tangata ele lopo fena mau mai e lato whailonga ia o le ale aisa ua ia i le nai tu pau le mea o le tu langa se peia no whai atu i le tele o taimia ke lo kaiming whai akuai po le ale mau lunga o onga mau whailonga ai a ele wha maongi lava o e ia e whaila mi tonu whatino tiute maala o le tula fono e tauai e mai mau le kaimi e mai mau le kaimi e a foi e ka whaalangi mai ai au whailonga mea foi na ele so na o tele sa tala i tūlanga o qualification na nai malo le malo o te langona lava e le leia o onga sa iai o te ilonga foi na qualify i tūlanga whaale malo ai peitai o tūlanga ai le tau te vai ai o le wha maoni o lunga lava oi o lo pio ma lo wha maoni e pa u lava i lo ulu ai sea e ta vivili wha taksi lorti a Apollo ia malaunga luenga ia o ina la o le a whaatia e le whainga malanga i tiute whaatino e mai seolo wala au ina malo evo lave ta lofa lava ta lofa whaftai lava mafta mai mani sa o le lei yo fo vea koe le asal fai vai le asal masalo ali mani o le manera o le tupe e le lei ai a whati a poloa lo e tātou le whaongaina o le malosianga o le tupe e le ai mani mea le lei e tupu mai ei o te longa le se tātou ne lalangi e le mana o mia le tupe na huen tātou wa onga to e sua tātou ngā luenga ia o le tupe ati na e tātou ainga ai a whaonga se loa e le tangata le mea lea o le manera e whai ai winga whaalatua o winga pio e le lea mapalpala i o i nāla
si a polo I lo tupe. Ya, lea la ufoninga mai o le toi lalo tamaita o le ale toi ai Marie lalo vavainga leo pe ona masanyai mantua foi o Marie sai lalo vavainga inisio tamaita I leo sa nofo vatasi ma lipatia ma fa mautu ma nise o leo tamaita le mai loale no fanga sa no fai lea la ua mai fai unga fa masnonga o le a le to iai Marie lalo ni fa manunga po leonga malo ai o le loala po fealia o le a fa mautu ai Marie mo le neipo au pena to ai mo le fa masnonga tai au fai lava si pisi o mato awala Paul meta sia o nei mo mai se leo te o mau e vai la tutu a leo I fai pisi o mato awala ili nei tu la taimine wa mata na manava ngaluenga fa solo kwe lima ya fai ole atu ya ole mai fo ai ya mata ngo fiele sulu la ai le manga ile vela o vale vela ya ole vi inga ile tua o no sushi ya inga le tau mo tatou wala va ya alungo le aso pe la te whaftaia lava le atua ona o lo pui mai pe i te tatou tatou nufoi ua whaasolo ina whaai unga ruenga te longa o kele o kounga ua to manava na to mafuta mai malu o to whali ai mai se lava ni usila mau stadia ia ua tale whai nei pe ia o le tanga o le lima o le iwa le po iwa po le valu I New Zealand po Australia e tu Samoa. Ya le la fa solo tu fai nei amato. Ya na la u ia o tau noa mawas no malolonga. O kolu le palankeke. A le matua ia fu le vela se o matua tinoa. Ya ona ni potina Paule mea fia o le wa tata mai ia ata o le ta le lei. Ua Tautino e tene o Maris e MONI lava le la pasita malana tama zem ale mea mali ai e kele me fai mai Marie e sao la pasita or ko inga pasita ia malelango la pasita ka o manilango la pasita fasinga malmenga ya la kukuai oi ya na la o te ale fitu ina New Zealand te fitu ina New Zealand oi sa o langa le o suile kaimi o longa winga la e kolu kula ya masi kolu pe fai kula se kako e va ve oko ya me sini foi pau ale me lo que fie do po le alango pasita wala ngalele ka o mai Emory ai pau me o que fie do ai se o ko we do alango pasita e ka o mai sa le ya po le afo ko inga pasita longa winga nga Maria masa malai do la pasita ya o se tala fia o te langona o se tala fia marfa mari lotol nei ele tapo inga se tato atunu e tusai malenei mata upo Vito tuia o nei Malaka I nei Malaysia pea male lua tu la mai Kuala Lumpur lua ile toli tu la mai Kuala Lumpur o ile ai mai Malavalele I Kuala Lumpur ko sa ka mai Malavalele kele ngai Malaysia I o Kuala Lumpur yang ko sawa try mai dola ngai le lua ile toli tu la ole mato stete ole stete pitosilia le na lai titi yellow oi sama la le pasita ai le langu muanga sa oi bao le no pe langu muanga le langu pasika sole joho sole malo e valave
Ole pasika Mr. Bean. Oi, el kuai ngala sole au kene iba aya uyas pasika Mr. Bean. Sole, ngai kai ngai joho. Sole. Ia joho ole kolu kau sanga pole over male kolu kau sanga sa o mau ai sa vangoa valau dia maya o kera ku faya o ngai le au ole skeke joho. Ole ala me ngai fai joho ali Joey, visa ngofo mau o au kere o alu ilalo se visa ngofo mau. Olo te alu ilalo spouse visa because ole makua fainka asol. E ke whakali bo se mea ole sfuka o sanga manese mea. Au kere o manga o au ia o ke ese visa ngofo mau po se manga o whangongo ka inga ia Whangang ka inga ia e o mai a whengaruenga ngei a koe fo ia koe Samoa. Walaka mea kai me koe fo ia koe kamai e whamo popor ka ko poloke kimirionga. Ia pe a tūlai mai le tatou red corner. Pon mea tatapuai. Le koe fia Samoa stamalo. Vito Tuya, private contractor. Vito Tuya, private contractor I Fairlia. I Malaysia po. Ya lewa te titi lava tonu o te la onga. Ia, pe ole mawha I alo fia laiva koe kalkalangoa koe niso vaenga ua iai le whamasinonga ia tato tapua ia tarsia ia le aso tae au a tonu e maua mai nisi o tala le lei ia ai pau al melo whakakali kai me e ku orka ko boss Kai me ku ka ko boss kongo ia tato vataltali lo pole al kamo valus fulu uma nele fe maina o ma nele fe ra fula Maria me the truth to the lawyers thank you ke rol me mal ia lo fiu e va ai nge so kai lo e pesa ko mau ai lungo le o YouTube wo fiu e whakarikani mo wawa ai pe oso mai se lai war kako kamau fe e vanga leo kamanga oi venga lo ka ngaka lenga singer swa I New Zealand ya pesta ya feta wo fiu akadi ali sanga ya sosor ia se iwa ai ia nei tangata mo le faitala whatupu mo le whalongo a kuala oso e au noa ma se mawhauwhau e au noa ma se alu le whaini sa I linga e whamaunia ini alato matau mo le ngal whalongo a kua ia mainga oso whalongo a ia mainga oso ia le loala po Pole ase singa yo inga mafine a maina e tu sai malipo. Silen fome nei awa tere whalongo tu lavo fai mesani lipo tene winga le ia marita ilo I te ua ia le ua o mai tona le aonga. Naso antone se mato aonga o le kolisi nei o le ta ua o le international school. It's like a private school. Ia if I sit le le ala wanga ia kuanga I all malai e paule me tau fale tonu ia tau fale tonu laina tau fale tonu le laina I fai le tule la tuai ayo akula all malai ia fe lolo ia paula nan mea ole tusa ole wa tali uma fesili sa tato moi mitimo tato fatatali ai ole tamaita Marie O lesi la leala tato fatatali tuna iai wa tuai na oso I lungo al pusa o le suna ia valus fulmoli mau
Ale suna ia pou ul pos. Sei fai po fera na fia asa le masani na fia asa mai ai. Mai lava le amatanga so eina le nei mata opu. Se ia o mai lava le taimin nei. E le fia to ilalo nei tangata whapene. E le fia to ilalo nei tu ainga tangata whapene. Ia lea ua tatou whatatali mai se o tatou moli mauina. Po lea sana po lea fuinga yang ia mulmulunga veve. Po lea fuinga yang ia mulmulunga veve o lea saue mai maua penga whaape mawhai on a live mai ia tololo wina mata upu tono le whamasino ia ai o le mea whaftai ai o le vave o le sau o tato ripoti mai le i tustala sinia ia o mea ia kau o tustala professor Yo tosi sila mai le afu le vevela le. Oi we. Bavel sau le poti mai tatou tustala ya amesene ya ole tamaita ya lani kersoma ya manisia tustala ya o tustala na. O tustala fa maonia na. Aisea. Leanga yaso atoa o te tonu i le moli mauina al whaangasolonga o ripoti. So teina maina. Nā le uma nai silipuna mai lalofia oso mai lunga o le Radio Samoa. Saulola ia a mai tu ainga lipoti a whiana le ai kusa saulanga ni poki peia wa ako peia wo ngai loa e sao umman fa maungia ngari poki ngai ngai amai ya awal koi fa lo ngoi ses ai sea ngai avea ma me kai se inga yo kako kangaka ma fa tupu ai le pole ai tato ono sai pe mo tato fa tatali awa le atoanga male sao o wha maunga o ripoti mai whamasinonga. E maua uma mai i le tamaita i a amesene, ia ma langi kira sama, o le upu moni lava na. Awa, o leo tato mol mawina, e a toa le leile aso ia. Sila fo i le sunga ia lani amesene. Angei. Yo ke longa po se me o le fiku le ongo le nga sau ali poki muli ya le lete sa le nga sau angi. Nga sau ai loa ia talo fai ia mo le atu fa malo ma le faftai i le malo la tustala ma se lava amesene ma lanke sama mo le awa fo le taulongo ma lipoti na mai niso taul manga tu ole whamasinonga ele ngata ile nofo sila fia ole mamalo si tatu atunu ile neila lo langi atua ia maua ai fo ina i vaenga e maua nsfasoa awa le upumoni sa o apea na faya ko makole au fai kala ese lau kuskala ese lau fai kala so kwa kila kwa views ngai le Radio Samoa wa laki savia sa ole upumonia mani sau mani malo saifua ave ole la woi taimana yele ne swafa ave ole la vasi se mainga ave la vasi mana ya swafa le ave ole la sorry ya te whalolongia lava le fionga yali atau savea ona atau sila nei whainga orang pokalami e pingi sao e sao ele ia paule me pole ia ele se tatoa ia ele Radio Samoa ai paule mea
e whapole nai, inei te ua wala paka ia i fua ia le au nganga le Radio Samoa. Karukalu ele le kuskala le o maina. Ya. Anga wau le pule o le vankuli, whakea. Ia se ilo ila, ia po whemela alu kui ngifo ai. Al po kalami fo ile o le fonga mua. Sama ngai ya po kalami e selo fia i se uso ya Francis a. Au kere o koe fia kere koe fifa o longo ia uia. Ko kere ka kau ia mafua mai lava ya maina. Ia ele taia ele afia i fuata tu ale uso ya Francis Yohane. Ia po le fionga ya fonga mua. Ai wala paka ia talua ia. Ia tustala lea. A kongwa. Anya lantou. Langit ta whapota le ilipu oka mkau kia se au ku whape ngā skenge so le Fasens e mana ia mata tene Malaysia na ilo whila. O tos whape nā is tua whine so tangata lava iai lana e lava ona vaivainga. E vaivainga tangata whapea ia kangakai o lasau. Ia pea no whai atu. O le manusi anga leo le tupe. A o le whate volo e tātou le tupe. Ia le aise me whai e whiua e taun whai atu e sui. A tangata ia e taitonu ai le amia tonu ma le whai o le mea sao. Se o meanga o tupe ia ka ilo iai. A whapea fo ia a tonu fo ia ele tele sele saktala ia na o mai nai lona ia mauna vai pe ai Paule al mele inkalango aku famisinga ngari anga o fai mai kalango aku le unga famisinga anga o sanga fai mai kau kala sto fina mai ia lava pelon sai lava papale ia tatou ta ia lalo pele ia sasau mani malava lon sai tatou tapuai le leo tatou tapuai mo tatou pata oto e taul manga o le famasinonga ia pole asi tadi tu ina mai ia wa tatonu lava ia ua manino mai ma ua tata mai ata tau lei ai tatou on sai pea o le upumoni o le lei tatou mantua foi melo le kalonga la kapi moro kalonga la kapi pe kale afar kalonga le 5 la ka au le penga le 5 pes fulu le si au ele avele ma mea la ka ko fia i mo ka ko confidence o la ka ko maro kalonga Fako ai lo ale au e malo il fa il mulmule la folie Fako ai lo ale au malo kai me il fa il mulmule la folie ya malo le stamma so ya mawata on sai mo tato no fotalo awa ele mai lo foi po anime o la tupu la sota ya la tupu la sota ya si la mai e se manto malai le nei al malai soka le yai fafo mal malai afeleki e yai le malai afeleki piko ai o au le anga le pau ko inga malai vanga le fa ngai olimpeka ya malai la kapila le ya atau sila mai pe a faito tele mawina la lai mua sa watu pole masini ante atu nei ato sila tu le fale la tu mai o le la kango sumba tu fale la tu mai o sawa yala ia le lainga lea sawa ya se yo o mai le si fale le tu mai ya o le swimming pool na o te mautinoa
ole swimming pool pito sili lava lea ona umi. I so o se kolisi I to tonu o le nei lalolangi atoa. Tolu se lau mita lo na umi, sau mai o tolu se lau mita lo na umi, swimming pool. Ia a o le vā o fale lai, tote sisila tu iai, o lo iai le swimming pool, o le saisa, o le swimming pool ana e whai ia, e whai e tauwanga mako aonga, inter-house, a le swimming pool lea umilia. E whai ai test, tamaiti a onga, o le au form 5, au whai waso, e whai lako test, ai le I o ese male a onga. E le tu ole a onga e whai lako test, kusa e whai lako test, pe kusa male afe lua se lau mika. E tau ana complete, e le tamaititi a onga tua tasi. Ia, e tau ana pasi lau test. Ia ole sila tu mai o, ia ole swimming pool la 5 mita, whaita ia tauwanga almatoa onga inter-house, ia sasoa guai male gym I lesi tu, lesi gym so ti o, ia osa mai ole multi-purpose hall lea lea onga, e whai tono e malai basketball, ia stoa ai, ia mea ta alo uma so stalonga, ia malai te nisi, ia a o tua o I la aula sisila tu iai, ia o iai ia whale ono tu mau, ia mapotu a onga, e mamau ese mai lavala ia malai nei. Ela ole tu lai 5, e mata ia sports, kusa ole 5 le fiafia ngai a whaleongo, o sport hours nga ale a onga. O le taimile nei o le malo o lota maiti e tu ua le lua. Le ato e lua le wha, tu ua le lua. No mai lo whaila to malo longa ai fo I e to tele nisi o whanau lo whaila to extra classes. Whaila ko tuition mai I whaia onga mai whafo. Lei ato si sila mai pēa I le swimming pool. Tolu se lau mita le umi. Ja, ja. Alua toi o. Tolu se lau mita le umi. Masangi ho yango fe ausia I whamaro skingo ai. Ia o nisi nao ai o to tonga tu nei le matautu. Ko sa le ua kakarangoi I ngai news mali o le famasngonga. Ia le wan wako ai foi mana ia se singa ele ngatai a se singa tele naitu o le city. Ia a tonu sa tomal mawina mai pisira wala ia fanga solo mai I lo toale a onga ele wo mal male a onga. A lo pisi lava se o sora le e mole vau. Ia mo sesi o ele I maua. Ia ua a tole sfulu marfitu tau sanga o wau mau I nei Malaysia. Sfitu tau sanga sa o sau I tono Malaysia Inisia vanoa whakarate lakapi I lo le polkalame se o mato kalapele o Malisi Samoa tolu matou sa matou o mai ai sa iai foi Samoa nei I vai taimina o le silas keke ngomako mai mo whamau ku ai pea mase ko ki a fai ku lai ke lele valele o le sis keke sa mako whamau ku ai ia pe kai sa maolo a vangoa I ngai sa o palai mai ai ngai le kolisi ngai I le lua afes full mal fa ia o a maka I lo ngai kolisi ngai le lua fe suma 5 le ala was fulu ne tau sanga talona
o whaiaonga tonu o le kolisi nei. Ia o se me pitilin tāua o le taimi o lo langa la kapi o lo langa ka alo. Ia au e fauna o le wata tutere mai loa me tupu o tatu tangata. E se manua la vea ia ngatai a ia se me i tatu. O le meta ua au e ta alo e tauana whainea suisuenga. Whainea wa onga whainea suisuenga e relata nga i le taleni ni atu whiwhi ai. Pei o ngai tau whainganga sa au tau whai ai fōi ina ua o mai Malaysia. Sa o toi fōi atu i New Zealand, mau ta alo i lau kalapu o Auckland Maris. Na la vea ilo tuli. Lua whemarvat. O toi fōi mairo i ngei o loa ngā ua wa whaina alo tuli. Ia lau ka aloa. Whako alua ngai kausanga kalunga. Ngari kaya mai me kau ka alonga me kau ka alo. Ia kai mianga ngā makamainga whainga suisuenga tūlanga e relate ngā Italiani. Ia lea langa a palai mai lo i ngei. Lua festival wha manuia i loa, ia lua sfulu nei tau sanga talua no whaiaonga tonu kolisi nei. E tailua o ia inga o konkalate, tailua tau sanga mwhafou. E tailua tau sanga ma review lau konkarate ma toe whaile la ko le pulenga lea onga e review ai ia le performance mai li lua tau sanga. Ia lea la ua le sa toe whafou e lo konkalaki kausanga ngei ma kausanga lea. Le wa ato ele sifuru tau sanga. Lea wai ele wha moe ele i motinoa au nai fufuanga. Ai wha moe po le tausanga mulmuli tausanga fou ai toe kwa waku sa moe kosing kalo ia langa ele leifo ele whanku walau ar kauri ele ngei malo langi tafa pota ia ole au kalepe ia a time nei wa kai fa fionga fontiu silo tofin te o tato mo wina hoi la ia na sau o tato to ino tu risi na la sau ia leanga o le mea ua level no tato whatatai ai ia mai tato Samoa ua a toa le la alu lua tau sanga o whapolonga lava si le uso ia Samuelu masona whaltua i tono whalpuipui soli tu la fono. E soli tu la fono. Awa li poti ole molianga le moli e defamation Ia alea tato te kongo o defamation o lona fasalanga pe a matolu masina falpuipui, loa tolu masina falpuipui. A tato ato sinsila ye nei whainga le alofa Lela alu lua ta sanga il falpuipui o ta ofi au noa ma se mafu anga tatau. Soli tu la fono, whainga le alofa o whais nei uso ia Samuelu. Talo whai so le sian whanau. Te ofo whaya uia nei malon malo peila to ele aini e la to whanau. Ia olo sila la vale atua. Sila la vale atua i tangata le alolofa. E whawhiona la to expect le alofa mai o le atua ati la to aile o alofa i tangata na whaia le atua Ia o le pea o le upumoni e te tau lava le tae tua le vali o lau soli tu la fono lava ma le mafa fasalanga e tauna e tatou wa ai atu iai i le molianga na molia i le uso ia Sam o le defamation de la alu lua tau sanga o afoi. Whapolonga pea sine yalo se tato atunu i masiona to lua i tono o le whalpuipui talo whaesol, talo whaesian whanau, e la ngona lava le malong, la ngona le o tia loto pea mawhau atu se lato whanau po wā mai, po pe whawhea mai se lato whanau, po wā ni la ngona o ni nai whanau,
I le tuua ai e matua o le mafutaga mai lenei le la alu lua tausaga tuua e nai fanau ai o latou matua ia e lagona foi o taʻita ia i lota no foi nei misia nei o tamatua misia nei o taʻaiga o lagona o mana e oo mai ia te aʻua ia e tuuai ala uia ua matua ia au nai fanau la iti fanau o stama au te ofo sole mata ona afta maina fia ipo ia oi e au te whai a pena asia te te o maina sole o maina o lau fan number 1 te mantua tau sanga Januari kau sanga nge ngo koe sau o ingo laku kisimas ma whira ima puen ma ka maskenge ngal maleva dili au te fia kera ku whaonong makalu al menga ma lepe mai kako vaenga ia oi ngā fo e loa kaka e loa ele mele kua kaka ia tatou lava na o le atua silifia la mia tonu ma le sao ai e le whaapea o le atatou tua o ma me le atua o le ae e iei tatou mawhauwhau sa tu ina mai le atua tatou mawhauwhau whawasenga inai le lelei ma le leanga o le sao ma le lelei pei foi o tatou tu ina mai le atua nei lau langi e whai e lau whirwhiringa e whai lau whirwhiringa ia po le lelei whan mai asiaki vanga le vai whale eiku wow le iloa se mea po le lei po le leanga wai sole ei foi kakalengo ia whangu le mongi ari malo lava soifua malo lava le tole vabe o le alu tosua o kinki malo asa ili malo ia malo lava whaftai o Niko Lalofau malo lava Niko Langi Tafa Pota ia malo Joey malo lava kama foi lo fangu uli mongi ai malo lava on site ia o te doa le afa ngata i le sato tato fasoa na walaka mai fol kaimila sauni at foi e tole ningal fa nau ai ava ai atu ile velo le lale o ia we o le lua malulu ale kali o le lua man mai mo pe mo fong o mo nge ya kala ka kali ai talofa amelia famoana sole esele laui loa so afane o amelia famoana lango malo si se tatou ai ngo fast e fai o le radio Samoa ia le atau savea ia o kalame tauta iae sole ia o Mr. Moli o natu makota marfale o sole malo lava media famoana malo lan sai fantalo fatu Miss and Mr. Augustino le ai o te le nofo Samoa te nofo nei whainga ruenga nei ia e whai amalu atu e se nei ainga ta whaatu Samoa ia o te longa o la whangata i sato whamalulu atu pia whape e se upo le tatu mali e to whaafonga ia whamangalo mai au auna i o tala tatali e nei aso ia kau testa ko ile live o tama fai e fai se live sole le kele foi pepi oiling e alisa kele pepi oiling e ai ala fa muta tato sami votai au poleani ni poti mai Samoa ia manisi foi o naimta upu o te loa o ngā tato fasoa ia la tato fasoa i foi tai au ai talosia ia sao le uploadinga ko le o la live le so kinga inga fai live so le ai fiu e wonga kango ko ti lead so ia manuia tele le so ia o to fa fetai tele level ma futa mai fa fetai le ma futa mai fa fetai fo le tai tolo ina mai ne ya so vevela tu sa o lewa fai ma fa malu si au sa unia tu tapenanga tolo ninga nai fa nau fa fetai fa malu si au mai fa fetai fo fa le
whamania tele le atua tātou mafuta tai au. Like, ma share, ma subscribe ka ko channel pe a whai ke le subscribe. Ia ngā share kulola i o ka ko channel. Tātou toi whelua i whole asa tai au. Ia vai tātou alofa tele tua sao, whaftai, ma lo lava, alofa e vai tātou, whamanuia le atua mai a Mussolini, whalpenga ma Nele, mai Malaysia nei, whaasoi fua.